Wow. Wow. Yes. Wow. Mungu anakupenda wewe. Tena anatupenda sote. Yeah. We love you msanii. Happy New Year. I appreciate you. Sasa nzuri mnafanya. Haya. Unajua? Mwezo unachukua hichi baba acha wosi. Wana anda class mabonus bako lege ndikubaba kwa last year. Kabako lege. Kabako nga Samonet kwa. Samonet. Twende kazi DJ. Samonet wafuate na Mission Brothers. Wafuate na Mission Brothers afadhali. Mission Brothers zimo na mara raia. Ndio tunaenda next. Yes. Onyo lenye matangazo ya tuna mara sehemu kwa sisi Kenya Travel Stadium. Okay. Yes. In the next short while tutakuwa tunakaribisha Kamana Paul Simbarati na mbalimbali. Yes,
Asante sana. Thank you so much. Kuna Mission Brothers ndio wanaingia kwa stage. Chief asa watupange panga. Hawa watu abantu abakurubanya mira county. Andokoranga wandawa. Balinjara. Esekimo. Balinjara. Ana ndoma tutwala turo tuna balinjara. Bayi yotete. Wale biya. Ande mbarati ndo mato mshata nga mwengo tumuti ndrakini mbarati. Awambia. Okay, so Mission Brothers kibagocha. Yes. That we appreciate bali bonsipe. Wabegete program mwili ya sembe wetera social media. Yes. Online TVs. Yes. Na mwego chile chetu. So kuna kijana hapa anaitwa Vincent. Yes. Vincent so boire Kiru. Ono Kiru ali. Rogo te make sure nga abantu ba social media banyolere bintu. Yes. Tuko na Onditi hapa by the way. Tuko na Jeffrey Onditi. Yes. No jana vizuri tuongee Onditi na umwebira ni bia. Kabisa. Bado tu ukoranga kidogo. Ndio tu. Bato banga. Ida. Umwebira na chimeli kama nome. Tonyo tu ajelisa. Nesi kurungu mwere chifasala. So we recognize the presence of Jeffrey Onditi. Yes. Kuronki bisirani wote the content and my friend James Gichana omweberania aka Chitange Nchikoraki Chibagora abankona babere na bagere tamatangasa igagwocha AMCM as chile chairman FM nyakabiri mugusi negesa FM enguba ya munyegetinge umugamba Steve Arik. You are such an exceptional person. Ndimuna sana soko beke yobyonsi bibe se echira erenonge kabisa. Mission Brothers kama mko tayari, si tuko tayari.
Evergreen Msanii Music Group wamekuja kupiga jeki hapo, mambo yako sawa. Tuko chele masemo njodere kurase semo ya ibeno moyo more. Nyandra moyo more. No. Timbai weti moyo more. Happy New Year. Bas. Sasa yes. Ya turangalia wambona bakoro kwanga Nyaguta. 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 Charity. Charity. Na charity Nyaguta. Charity ya J. Charity. Charity ya J. Haya. Nyaguta tumekesi na roro. Nyaguta kama uko tayari tafadhali. Nyuma yake kwa Dorcas. Are we ready? Dorcas. Yes. Yes. Na kuna wasanii wengine wamekuja. Mungu tu aberake singenjo. Na bekunyalekanaga kinto banyorari baga mwenzi. Yes. Lakini we appreciate you asogocha kweno mbia mwana asogocha somoyego yagabiri kuliarero omunyagitari Isaac Nunda. Nimekuambiwa uko hapa. Yes. Omoteli na boygo a recording artist. Sindio? Yes. Tunashukuru. Thank you so much. Nyaguta. Abana muziki Samonet Ministers. Hawa ni wale ile kwa ya governor. Mutakuja baadaye mkwe standby after Jared. Then we proceed. Yes. Kabisa. So Jared karibu. Na alafu kuna timu zingine hapa. Onjuru na Ngororire. Obokano. Liamotonu PAG. Nabani Nyariki. Buruma Women Group, Friends Church Memory Verse, Peter Esimba, Ibeno SDA Church Choir, na Brian Omoyo. Yes. Choir Church we recognize their presence. Tunawapenda sana. Kabisa. Mwanga Isaac Nunda. Yes. Ndio. Baraka sana. Koko angeli. Ndio mnasomo. Wakiendelea hivyo tunatambua uwepo wa First Lady kwa ukarati ya kingia taratibu. Aenda kuchigari ora the First Lady. Aenda kuchigari wana. Aenda ingine hiyo. First Lady you can see there. Tafadhali kwa First Lady. That's good. That's good. No, that's good. DJ. Yes. Hapa ndio unasimamanga unatulia. Okay. Utasalia? You know, First Lady cannot just enter just like that. Yes. Yes. Na tuko na majority leader hapa. Muske Moracha. Aya. Wewe unafanya nini hapa? Enda pale. Enda pale bana. Nimeona nyororo. Nyororo. You have to enter in this na Ron Muske. Tuone kama DJ. Mheshimiwa Moindi nimekuona.
ase ujumbe hiyo na wewe ase wotero kokuya. Dorcas, you have 1 minute. Yes. Tafadhali tuanze mbio DJ. Dorcas ndio tukingojea governor. We want to recognize the presence of our Mheshimiwa Waito, Mheshimiwa Muhindi, Mheshimiwa Richmond, Mheshimiwa Muracha, Mheshimiwa nani yule sijaona tena. Mheshimiwa Steve Arek, of course. Namba ya Waito wants to be Mama County, Mama Waito, the first lady. Mama Kwamboka. Yes. Kwamboka Arati. Karibu sana mama. Alafu kuna mheshimiwa wa Birongosho. Haya Dorcas, twende. Sasa DJ umeharibu. Unajua DJ wewe, DJ sasa. DJ utakuwa tu. Haya safi. Sasa kwa sababu ya muda, lakini muda tuli gutuma ete. Muda tuli gutuma. Ni muda kero manye ngeli naki. Na kunde kire kerundu. Kweli. Bintu twasotiri. Wakunde biya. Bintu biya. Na kimore madadi happy new year. Happy new year. Governor Square. Governor Square. Ni abantu boko mu governor. Hadi bawakwenye kumubekera omwino. Abona ba kero gavana agechigu na muba. Yotara ikonyere igande gavana woka. Twende DJ. Twende kazi. Ndio sasa. Governor's Choir. Hii ni kama ile ya State House.
Katonzo baada ya kwa yes. Asante sana. Vile kabisa. Chief Asra. Yes. Tukaendelea kutaja watu live Nyantrago. Yes. Nyantrago Stadium, Nyantrago Field. Anaki. Nyantrago Field. Nyantrago Stadium. Nyantrago Stadium very soon. Nyantrago Stadium. Yes. Nyantrago COG mobile standby. Moto wote haiga. Yes. Neno ni nuabari ni kabisa. Wewe wote COG mkuja hapa. Yes. Wewe jamaa kiendelea kufanya maneno yake. Tukiendelea kumaliza. Mbona tena gotua. Mbona hiyo. Alafu Fradis. Chifasala. Tuwasema ngo jamecheo Catholic choir. You're only one and the Catholic choir regaiga. Tafadhali after Maria wakuja haraka. Tafadhali tusimame wote tukaribishe gavana wetu. Basi the governor is coming here. Tafadhali tusimame wote wale mmeketi tukaribishe gavana. Tukiendelea kukaribisha gavana wetu. Gavana wetu. Karibu sana gavana wetu. Karibu sana, karibu DJ. Simba mega zile kega geko moreka gairu ya sofa. DJ. Haya. Katozo twende. DJ tupe kitu bana. Wakati gavana anaingia, DJ. Karibu sana mheshimiwa gavana. Excellency gavana, karibu sana. Yes. And happy new year. Happy new year. Mpatie gavana wetu happy new year yoko ya mwara kiga. Aya mama etoka hapa namna hale. Bwana mwago koreje tokeni. Aya happy new year gavana wetu. Aya Katonzo wakati tunapata tukiketi. Katonzo twende kazi. DJ namna gani bwana DJ? Okay. DJ. Haya, ekema na Katonzo kwenye kweli ni watu wa mitoto tukua talinga mitofeme na kwa yumu gusiwa na 1.7 na mwatirige live kwa asili Kenya Ntrogo na bego Egesa FM KTV Chelsea picha online enda kwa TV na yega digital TV. Sasa tuko kitu safi. Katonzo. Haya, tena kazi. Katonzo. This is a special dedication song to our governor, Honorable Paul Siva Arati, Kisii County, and First Lady May Kwambuka Arati. Happy New Year, Baba! Happy New Year! Hey. Happy New Year!
Huyu akiendelea hivi ataharibu. Wacha tumtoe hapa tumsaidie. Hata hizi tuko na ambulance anyway. Asante kwa wengine kingine. Huyu mtoto amepotea. Tafadhali kama wewe ni mzazi wake, mchungu huyo mwana wake. Umwana usiri. Nataka COG wakiendelea. Nataka COG tafadhali tufanye haraka. DJ tupatie kazi ya Nataka COG. Yes, kazi ya Nataka COG DJ. Nataka kama tena wenyeji gawono. Anda bangina abisa limbari chorese warese ko gajigu baturu no jisaga. So rende DJ. Sawa kwa COG. Aya, huyu mtoto mama yake ama wazazi wake wamchukue tafadhali. Mwenye alikuwa na simu ya Nyantrago COG wimbo tafadhali. Kazi ya Nyantrago COG tafadhali. DJ kwa technician. DJ tafadhali haraka kidogo. Haya, wanapokuwa wakija ama ntombele wale lega mitambo tafadhali tokeni hapo. Onye tuwatika ndio sio karaga gasi mitambo tafadhali sisi tunaweza tusaidia wale wako karibu na DJ twende kazi. Haya, Nyantrago COG. DJ kama uko tayari Nyantrago COG. Aya, asante. Masili nitia hiyo mwana. Mwana masili na ale rega. Masili nichukue hiyo mwana. Tokea hapa. Aya. Ama tuchukue. Masili tafadhali. Twende DJ. Fanya kazi haraka tafadhali. Not much time. DJ. Alafu ile team ile special education. Okay, sawa. Ni kama kuna shida kidogo na mitambo. Okay. Mochando kwa vile na watu accepting anova. Kwaya na watu rochengo mochando vile mokeigo. Ni vyombo tikatoa kwa roishia tumana kubarangeri baadaye. Asante sana. Asante na asante. Nyantrago COG. Thank you. Wacha tujipange vizuri. Asante. Alafu Sawa. Okay.
kanisa tunasema ine mogo geta somo nene. We am happy today, so just name. Then to be is now. Happy is to make someone. Your Excellency, umesikia hii ni kwaya ya SDAs wengi wanaimba hapa. Wengine ni wa Catholic. God is good. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante sana mgavana Oito we county ya Kisii. Excellency Paul Simbarati. Asa maskani ya bene una etimu ege FM, Minto FM, Neti radio station chons chirichirega igachikobe kama tangasa iga ya masayemo. Tuakiri nyasaye ngambia mona asengi choko bakwa ogaiga na gusika okurangiria Waito wochaga iga gusangamo na intwe ekerto ko musaba nyasaye anyare gotwanchiro mwaka 2024 onyare kuboyuwa masisenia taria se county ya Kisii yoka kore na senseto ya Kenya barenga asowanchira na mwananchi bagotebanga omugabano ito karibu sana asogosanga mwananchi mwako muya ekeria tonga ikiretinda iwekeria thank very good, thank you so much, asante sana. Your Excellency karibu sana. First Lady Mei Kwambokarati na yekeria tokia mama county kere. Karibu sana First Lady, karibu sana, we appreciate your presence, karibu sana. Alafu tuko na majority leader jamaa mchapakazi mheshimiwa Moracha karibu sana. Wapi makofi ya Moracha? Karibu sana mheshimiwa, good to see you. And of course we have the deputy governor, the deputy speaker, sorry. Yes, Kisii County. Deputy Speaker mheshimiwa. Yes. That's good. And of course, all the members of County Assembly mko hapa, karibu sana. We appreciate your presence. Alafu tuko na chief officers, mawaziri wako hapa wakiongozwa na waziri Eric. Eric, you can stand. All the ministers in the house, you can stand please. Ministers in the house, very good, that's good. Karibu sana. Very good. Asante sana, karibu. Kwa sasa ningependa, kwa sababu muda wetu unakimbia sana. Chinga kide chiminyogete na ndo mugavana ko minyokare go chiari Nyamira. Ase aguchikurigereria na gusegeta abana bagakare gwako mupira lakini no arega iga. Chinga kichonspi. Igonta gete asamaskania bene ngariganie abasoma banyasaba pastor barega iga bakora na pastor Nyamwanda Senior. Abapastor bonse bechi kanisa chonsi cha Pentecostal, kanisa chonsi cha SDA mochigo chagaiga mwensi mapasa bali mole gaka muranchi mochigo chagaiga mapasa wetu wote mkuji hapa. Alafu kuna wale wazee abaka kambaro abalia bago tusabere kirusi igonta te mochiga igana ino igo baka kabari mochigo chagaiga samaskania bene egere tugende bwangu no muyigo yoiga na ekarto gendrete gonta timba manyinga ni gotora ya maseyemo asichi radio cheke gusi chonsi ege FM in particular na Minto FM abuba bire bago segeta na kubango muyigo yiga sinchire ya bene amo nomo MCA bworogongoro iga omoske Steve Arika abayiga nigo bago turasa masabo na ekero bago turasa masabo omosumbu nyasaye Pastor Nyamwanda Senior nero guchigotura amaneke funge king yigitaika 10 ekyogo twarigania asomwa ko mugia o 2024. Lakini before tutaragenda gabo na bapasta abo nabe yariganiriga intubu no mugusi tomosigete nyasaye asengencho korukare igo tuare gosaba ekero nyone libine embure yare ko tumuchanda ko tuare kogenda igora ari twakaribina embure yato bona igo ntatenge omugako yomo ogoturase kigusi manako omupastor yomo we kanisa ya Pentecostal aturae arafu timati gosomo katikista na arega mukatikista nyita yoga kora nche muntu biro mukatikista gochagaiga oyo okorepresent ekanisa ya Catholic onyo mukatikista karega iga achogocha gwangoiga egera sinchire bene mutura samasabo asama sikani. Nimeomba sasa sisi wote tusimame kwa maombi tutenegoro twensi tuseniwe asama sabo
ase enchera ya bene tumwegene Nyasaye na kumusika asoko tutambukia omwaka moya o 2024. Umuchini noerete igoro ngatugete igoro twachakirire umuchini ni omuya kuruba baitu na batu akanyoranire ku mwaka oerire twacharisa ngwamo na goteba Yesu gokanata sakawa ngiti morangiti ya kembugu na borokereri bari baitu bakorwa bakabaita bakoru na bono nchage obasio nchage usuetongoge twamana gocha na bwaba igabono mochorwa bekesimba keriye kanyerere tumeko nyana bicho sokori chito korwa bonchari machinde bejubuke nchikanda bwira bokia togoteba iga bono toborerie ngoro yebanyere iro bari agusiga iga erore bantu barai baita baiga chibaigwana chimbembe ebyegere tuchako mwako moya nore na abana baita baiga bararenko mwena bari bagocha kogenda aliye sabaye mbache bagende na baru bagende kogera kubino twagotebana ngaki ndo bono igabono esiolende libono tangeli bana bange tundetie itobaichole banga namba rero kwagotema baisanere nyokwe na lyongo maganyite kobuga korwasero bito yaora babisankoro togoteba iga ngoro tuwana ni chimbe mune saukia mo gusito bamo nondonya bande babeirororo babeire una karoke ni gabaso isikuria banyora chogororo ni chogi yondo kuria sigini bacha meliera chimbe chingwane kelo nambara mo bakumunora be ngoro kabela intwe buna tochi go chaka gara tochi go kora testo tabanga abebo. Asante sana mbiamono sana bagaka baitu begekoro na sasa igakoro kwa Pastor Jane igako represent chikanisa cha Pentecostals. Bwana Yesu asifiwe na tuombe. Baba Mungu ni asante asubuhi jioni ya leo, asante kwa wema wako, asante kwa baraka umeweza kutupatia siku ya leo Baba. Kwa hii uwanja wa Nyanturogo umeweza kutuwezesha kufika hapa na mwaka wa kwanza Baba. Mungu wangu baba yangu ninakutukuza. Hakuna mwingine kama wewe. Anatupenda, anatujali Baba katika jina la Yesu Kristo. Siku ya leo ni siku kuu Baba. Tangu tuwekwe kwa tumbo za mama zetu hatujawahi fika siku kama hii Baba. Ninakushukuru Baba, naomba uokoe kila mmoja aliyo hapa Baba katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa viongozi wetu wote Baba kwa kuwawezesha kukua na mkutano huu Baba, sisi sote wana Kenya Baba. Ninakushukuru, ninakuinua. Tawala Nyanturogo, Kisii, Kenya na hata duniani kote Baba. Tawala maisha yetu mwaka huu Baba, na ukafunike kila mmoja na damu yako Baba. Asante umbali ule umetuleta na mahali unatufikisha Baba, tunakushukuru. Katika jina la Yesu Baba naomba na hata kuamini. Amen. Mbarikiwe. Alright, nabono igonta gite mbaya baiga bakwana marietabo egremane kumwariganya omusumbu Nyasaye Pastor Nyamwanda anyare gotora asiringali Nyasaye deka chinke. Biamono marieta Pastor Josh Onchere kurwase kanisa ya SDA Kirwa District. Biamono Pastor Magutu Nyankoro District Station Director Liondonga. James Onguza na Mwaro. Tuombe kabla hatujakaa. Baba, kaa pamoja nasi tangu sasa mpaka thamadhi ya jambo hili. Uinuliwe kwa vile umetupa mwaka mpya kabisa. Siku ya kwanza ya mwaka mpya. Tubariki zote, miaka yote, bariki nchi yetu, bariki Gusii yetu, na yote yawe sawa leo na hata milele kwa jina kuu la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Basi tuende tukae. Your Excellency, Governor
Simba Arati. Happy New Year. Na wale wageni ambao mmeandamana nawe abagani mwachire no mu governor ito na abana inchi bonsi beka maboka abere iguriga onyagara iguru amaboka abere ayano komo wadara abere hallelujah amina. Mugambi ito Mheshimiwa Your Excellency Arati gotua chiraiga asegetie kerero kolengana buna kwabero chengambuya oganerie mwanyagetinge omugusi omugima omwako muya bwemeronge bere nene nanye ngwa jieto manye maenos ikenoke manyete karokyo ngote ba happy new year na ya ngote ba happy new year na endo akeli ogirigo isana happy new year walimwanyorua ekepindi kia mambia iwo unatoko genda okonyorunege ntekebe sana bono ego mbara igunga no otwara kurumambia bono kwara igule ngoteba whatever whatever na jakire nkiayoga nyete igotwa tebanianga leoneli tuko oncha omwako muyi ato wetinga oncheni bona yenki oganyete no etiege anyagendo kyaboro kolia to etiege changa mwako orto liwansa na baboka asali ya nyuki mwambani Yesu ashenda asali ya nyuki ekechala okioncha tamu sana Yesu ashenda asali ya nyuki Kenya nero enseyoka anda bandi twabire gesyu twaragitarire ase abantu bagocha omusangirekano monene bunoyoiga ande bateba ng'egenti gitanga ntogokora igotogosaba omurike muya orekoro kwa mbiti ase gitabu kiaye Philosophy of Religion igagoteba ng'a omu Africa n'omuntu bwanjete nyasaye mono aende omugusi na batemete ase chikabira kyonsi chirense yaito wanje nyasaye ekerenge kenene ekiagera gotegerete musangiririkano ko buna bwaga kiete paka ase twaikire amatera nechinkwana chia matera yo igo chiabuchia buna chibuche tibotambe oko mwanya sae obonene omugako yumbicha gatebanga an African is notoriously religious yani nga umuntu mumwamu mu Africa minto nanchete obonyasae mono kobwa bona tigancha se getabu ke mwamu egetabu ke mwamu na kieke egetabu eke asomwa komoya 2024 bi tukorieri tangani kegima pi eke osomwa igarero Mathayo 24 ekifungo kiaye igokere 13 na 14 igotebaiga
oyorare mererie oikomo erio oyunere oratoriwe. Your Excellency, emiremeye abana inchi bakoana maboko atatu. Neme komu kurende nchiran kuligeretiga kwa weka nekarabaga tebanga when things get tough, the tough keep going. Ayabana takwara ayenu mugambi ekerense yo mire pa na ayego kuma pa ekiagera ense yo me na aye otentereke emerige kwa nyanja. A man once born a man okwa iboiruga no musacha aende kwa irwe egutwa konga pa egere orusie abantu bao roche mugusia amanyire nga ngoro tambe ndusiri abantu ba minto roche mbali mera samaji igoto totiga tolimere rambalia ligyo moto mutambe turusi roche na hende ya managoteba 14 nga na manganaya amaya yoboruoti narandiwe asensengima abe ekiorokererio abe kirori abe keinyoriyo elio omoelio ochiche abantu bomonene enseye nyasa otoiro mwako moya litwe litangani otote bilito babale meriko gendera twanchire bo na mangana ya maya akoro kwangana kinya sae ayanjitense akaruo mwana ye omomoima elionde bwenso yora mwanje na leta bokujimoino tazira anyorege ntoki obogima bwakale na kale enchiri. Your Excellency naba wasiri bawo no bara naba gambi bara naba nebensi itumbara amangana ya maya moya egerere na aragere ensi itekine Paula kulega na inchi ninkorania Bakorinto ya kabere isana 14 obwanchani bwa Kristo bwatobetereiri ekiagera twatekire komanya moyo mo gakure wansu bakore yendogi bakure esi Yesu akwiritalie so musalaba agateba Heloi lama sabagithani engenchaye nyasaone na kiwantiga tataka mutiga elinde arusi kinwanso egere totori kuruo. Your Excellency engakinere era abetererie tuerue tuetigane tobekerere mabwaita se waya kogecha abantu baito batoriwe aso bamenye bwa basense yiga no bamenye bwabo gochia kare na kare monto yo agasoma gakuru ngumbu gocha igako na gutangazanga injena etu ba a injena etu ba a igo ba a mu yeta bangina na karo kwa nyorire tingini kobekerwe kobiega muri kora agenda mwara ekerago janga ba a ense kamuligiriria iga ense den kongada ekamatebianga omamureria korakira ikaransa ense den kongu ekwegerie kinuta kinde kiraroro emerongo ebere na inye otamanyeti omanyete ba a naende ogakimanya ase enchera enkorekano mbanere ojagose a nabora asomba kokorekane bono totarachi gokorekana baminto ancha osomokuya. Your Excellency omogoko na se ogusiya itana asobogambi bwao kurumoisonde narora bwechandete ngakero mwana nyore ebasari abagambi baita ba MCA banabense ya Kenya amangano sinatusinya kugecha ogosomia abana baito ngotosinya
igo nasabire ng'a moba no mwaka omuya emerongo ebere nene. Oh! Ah! Tumame tukiomba tukimaliza. Tena tusabe toja kama mkana bwa na tuacha. Oroka mwezi. Naye kora koroka na liora ikaransi kitambe yake. Tusabe. Omonene Nyasaye tato itoyore obotambe. Naje watu ancheire gotambo ko mwako mukoro gojaso mwako moya wemerongo ebere nene. Naende yako wenera abarayi baito bagotora asenseye yanchegete mono barangambuya tochakero mwaka amo asegetieke kieke nyorio egetige korokwa nyanturago shuga asabantu bao babera osangerekana kurwe myaka y'abasongo goikabono osesenie asana abantu baye osesenie nsi yaitu ya Kenya osesenie county yaitu ya Kisii na Nyamira osesenie omuusio mugima sabeta asensi yarete aire libaga gokora lingana linene asenseye korwa libaga ligiya na gusira okorandugwe enchiri ya Yesu Kristo asense chinkora gitoerere amagendera bamaya embuletwe endagera yame abantu babo bayigotigwe bono asitoraiga oto afinge yo mwako mugima Your Excellency nyasago simie akoe afya egerekera lituko okorera abantu bao omane tusin twense karato kugenderera wikatwakorire aso wanje kwao konene no buya na mabera yo mwana Yesu Kristo oyoro motorito. Amen. Yasawasin. Amen. Asante sana Pastor Nyamwanda Senior asiringana Nyasaye ligiya asamasikani tikatumwakire Nyasaye chinko bya sobwara torrentire. Thank you so much. Biamono sana Pastor Nyamwanda Senior. Asante Your Excellency nganchere asinga kichiga ninge igakorwa Fred Nunda Fred Omundu you're in charge of protocol ato ariganirie aba ageni bonsi bali gasenchere ya bene nekeragendretego Your Excellency abangwa nambalega babere oyo moni gakorwa Nyamnyam noyo ndini gakorwa Eric Nyachai abaiga igobare disabled lakini Nyasaye nabasintineke wakyogotera so Nyamnyamu na Eric ando siasimule ngagamwasimu kirugo chaka igabwango nabagokora Nyamnyamu kimaliza msanii group mkweta standby egere chiteka chinke igaye kora gabana na tetatuare chinkwana yamase yemo egere tumana kumoa chingaki agende yes Fred akikaribia huku Fred tafadhali as you recognize all the dignitaries in the house Nyamnyamu na Eric ngayari Eric akikucha panya chai Eric Nyachai Your Excellency abaiga Nyasaye nabasenetia senchera ya bene igoba enchera nere Nyasaye senetia samatera na ekene ngelinga babira abo gosinia ase gesako gitu kumugusi nenchera babira bako motogi Nyasaye DJ kama kazi iko tayari pale tafadhali karibu sana na bogo to sinia monogoteruku. Yes, nyogoteru kwa bere tayari nabo ogoto wekero goteru kugo dekeye moyo dekayibere alafu na msanii ile team tafadhali kazini peleke pale ndio mambo iko vizuri. Asante sana. DJ anye mwabere tayari karibu sana na ekerto gendrete gogote de kubenyo ngani gotora yamase yemo asi radio Gesa FM enguba ya manya getinge station ya Minto FM abo abere asinchire abena kupatira mono mo MCA Borogongoro Mosque Steve Arika kubanga omurobero yiga omunyegobe no mutangani bwo mwaka o 2024 asigetie kiga kya Nyantrago Stadium. DJ kama hiyo kazi iko tayari karibu sana.
Thank you so much. Na kanisa tunasema Bia mono sana sibalimwa Mosisiri, God bless you so much. Asante sana. Nyachaenga Yaro Yogwango DJ. Nyamnyam, God bless you so much na asante kwa kuwa baraka katika maisha ya wengi licha kwamba changamoto. Haya, Nyachae Pendo Studios. Yesu ngomira samura sana mokonye. Konye. Sira wasani wa. Sire kamokonye. Sira wasani wa. Sire kamokonye. Orwari saito wasani wa konda mai. Orwari saito wali wa konda mai. Orwari saito jirani wa konda mai. Senyenche okoworai. Wasani wa konda mai. Senyenche okoworai. Wairi wa konda mai. Kina chini soma senyenche okoworai. Kina chini soma senyenche ovore mai. Kina chini soma senyenche ovore mai. Kina chini twara kende senyenche omborie. Kina chini twara kende senyenche omborie. Nakire ira samariga mange ndugu kwanye. Nakire esa borobo nge ndugu siye. Nakire esa mariga mange ndugu kwanye. Nakire esa borobo nge ndugu kwanye. Koi wa marigai, koi wa marigai, koi wa marigai, koi wa marigai. Nale wo kwara vini wes nangeje na sapotjaba. Nale wo kwara uweso nange na sapotjaba. Nale wo kwara uweso nange na sapotjaba. Inyora ngamonto lyokwa nange nero lyokonyora. Inyora monto lyero usira nange nero lyokonyora. Kaliya si motware kiriya ke ya sapotja. Kaliya si motware kiriya ke ya sapotja. Narenge nenchara basani timwanga njende. Narenge neranga basani timwanga mache. Asante sana Omotheri Nyachae. Ngayani nganonye babuate challenges lakini bado mbaranchira na goika babokore kibamotogi nyasa. Ngakitogote batwensi. Amen. Thank you so much msanii, karibu sana. Msanii karibu. DJ kama kuna kazi ya msanii tafadhali.
Yesana Musani Records. Haya, sasa Nyaguni. Bono yes, First Lady. Yes. Our First Lady, as always, she has always delivered. Yes. Ngoja kidogo. Wacha wakae hapo. DJ, hebu fanya ile kitu tulifanya Malaysia. DJ wetu ni nini? DJ. Hiyo ilikuwa ni Bangkok. Fanya ile ya Malaysia. Hiyo sasa. Acha kile baba si pale. Tuone moto na mimi wapi? Si pale taya toge wao na si pale taya toge jake. Si pale taya na utumugirano si pale taya. Aliba masawa si pale taya bali tate. Si pale taya kitutu jake. Si pale taya. Na saudi si pale taya kitutu jake. Si pale taya tate na no si pale taya mando mando si pale taya magama no mando si pale taya konji awanye si pale taya kondo awando si pale taya si pale mando si pale taya si pale taya enge kwa mumba si pale taya mura walizo si pale taya si pale taya magama no mando mura tieni sonene no mure sora magama no mando mura tieni sonene no mure sora mari Thank you. Ndio mno sana. Amate dewa bana ya. Mamu anjete. Mamota kera pinuria. Mora mota kera pinuria. Hapo sasa. Thank you so much. Ningependa wale wamesimama pale watoke. Security team tutasaidia. Let's go and get a seat. Azomo Brania wako kwenye. Security tutasaidia hapo chini. Wale watoke pale. Na wale watoto wa mama, asanteni. Na mnakaa smart.
Asante sana. Gavana ito gagoteba ngatiga yani first lady gagotenga abana bakwande skuru bagende n'ekipaki burungi sawa. Yes, kabisa wakienda shule ekero bakwande skuru ebitabu mbibaso gotwerwa ebitabu bitwerwa abanafunzi bali mwensipi kama kugenda kuchigalia murudi mahali mlikuwa tafadhali basi. Yes, wako maridadi sana. Hao wako wamejipanga. Asante sana. Thank you so much First Lady for the initiative ya kusupport watoto wetu wakirudi shule. Very good. Sasa Your Excellency tuanchere bono kitenga chinkeigo abaiga bakoro kwa Gusii traditional dancers both Korukisi na Nyamira County. Yani iwaruete Kisii na Nyamira County. Kuna be arigani tinchirenga bune yiga. Yes, bakoro kwa Gusii traditional dancers. Yes. Yes. Ndiamore. Happy New Year. Bas. All right. Very good. Asante sana Lawrence. County. Maite gavana ito igakukata cross. Nyamira. Maite gavana no mono gali kumugusi. Oh yes. So taringa gusi yoko kakuhamba. By the way, no matenge kwaya ne chikwa chinyinga sana chikote Nyamira. Kirega. So traditional dancers from Kisii na Nyamira County, karibu sana. Twende kazi.
akonya bani na weso ya bana baito ni mambu yale abani na imole bagaga imole ile sota ya ya ile sota ya ya aha tumelenge ina tukonye koso abani na baito abani baito Yare. Yaba nina. Ayana tume dani. Ruba tukaroka. Ruba tukaroka. Ruba tukaroka. Aba nitabaito. Akiroi niyate. Ruba koratenga. Chicha. Ayo. Ruba koratenga. Ruba koratenga. Nasa miyore. Sotago kulesi. Sotago miyore. Gavana. Your Excellency, enda ukae kidogo. Hapa watu wanataka wakuchokeshe hapa na bado uko na kazi mingi ya kufanya. Yaani na hata hajaongea na watu. Keita. Na yoni ya tamila ndama. Kabisa. Wekeni ya tamila. Jamani sana. Thank you. Karaza mwezi ya sawa sana. Merci Natural Dancer kabisa sana. Thank you. Majoge, are you there? Majoge wako? Majoge kwasa. Are you there? Majoge kwasa who is ready? Alright, ekarabaga ndatenchane ngabune yigo mwancho motegera bali motegera tege safe enguba ya mwanya gitinga sebire ngo bimirongo kyanda na nyene chini gutaisana nemo 103.2 Nairobi chinsemo chibige kaine amona Minto FM Yes, 91.7 Menyamira. Yes. Na ozo 101.7 siri tuno bya gusine chingongo chietana ine. Mase ya mukuru wa Segeti Kenya Mtrago Stadium asetubwate itukolitanga ndio mwaka 2024. Tukore nyasanga mbye mona subwara tolentre na kumwakira buyanga mbye mono asinge cyo mwaka bueta kile to kumasaba tokonye to tambo kumako yuya asinchire bene tukoreria MC bworo ngoro Moske Steve Arika asinchire bene na team Chelsea asokwariga niyo moyo ngori tukoria rero asinchire ya bene buya kelima. Alright, kwasa international wako tayari ekarabaga ndate kuyarigera nchene kabune liga Igontegete kumwarigania gakoro kwa Dr. Murugu Patrick. Yes, National Malaria Control Program ngaibare. Tafadhali Dr. Murugu Patrick kama ako pale. Ni daktari yale. Daktari yale goranje nchugo cha kwangu kama nanchile timu kuti hapa haraka. Wamefanya kazi nzuri. Gasimo korana ingia sana Patrick together with your team. Edaike moiga edaike masingi nchini gotora sembeo na endele ndu mugavana nere ngumyo kare guchiaria barasingi nchiga singi mo kora gusi mumaite kuna tubwate challenges mugavana itobeira so mustari bosio koena na bantu chineti asenchire ya bene na ndi tutagitenga abantu balendwe asenchire ya bene batari ko nuburuire bwa malaria timaiti ngori team leader odio gukwana on your behalf edaike masingi gotora sembeo karibu sana Patrick. Amjambo. Buya mwenzi. Thank you so much, His Excellency Governor Paul Simbarati, wakuu wengine wa county, wananchi wale wako hapa na viongozi wengine wa serikali kuu. Amjambo. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Tumefurahi sana kuwa hapa Kisii na tumekuwa hapa kwa muda wa wiki 3 sasa. Tulikaribishwa na gavana tulipokuja hapa na tumekuja hapa kwa minajili ya kuandikisha wana Kisii ndio waweze kupata net. Mnajua tumekuwa na changamoto nyingi sana kwa ajili ya malaria. Malaria ndio ugonjwa mmoja unaongoza katika wale watu wanatembelea hospitali za umma na serikali, na kwa hivyo tukaonelea ni vizuri serikali na kupitia Ministry of Health na Department of Health Kisii County tukuje hapa tupeane neti tukishirikiana na gavana wenu
ndio tuweze kukinga wananchi wa Kisii kutokana na janga la malaria. Na tumeshukuru sana, tumekuwa hapa kwa muda wa wiki 3, tumekaribishwa, tumeweza kuandikisha wananchi wote, na tutakuwa na hafla kuu ikiongozwa na gavana wetu atuongoze kwa hafla ya flag off ama kupeana neti tarehe 4 mwezi huu wa Januari 2024. Mnafurahia? Yes. Mnafurahia kazi nzuri gavana wenu anawafanyia? Mnashukuru? Na sisi pia tumeshukuru kama serikali kushirikiana na yeye na kuhakikisha wananchi wote wa Kisii wamekingwa kutokana na janga la malaria. Nimeshukuru sana, na Mungu awabariki. Asante. Asante sana, ndiamono sana. Kazi mnafanya ni nzuri. Asante sana kwa kushirikiana na county government, national government na county government. Wana bantu mbaro bali bo bagenge bagote bange county ya Kisii ndiri kubwatira na national government. Bona ligirira gwe timu yoroche gabwo. Ni yaga igaroro iga gose Nairobi baro. Ni arogoro. Asante sana. All right. Ekero bagenda tenchini kabu nejigo. Nataka kwa sababu ya muda na naona umaitene mbeo tole. Igo moko nganjira umweshimiwa Steve Arika nganjira samaskani ngariganie omusike moracha achigocha gaiga atoretere etimu yose yaba MCA bali gaiga igakora gatora sembeo mbuya sana aba MCA bonse bamanyekane gaiga ngambara bali gaiga naende kero bakwani abantu asumwa ko mujia babakwani kero bara sembeo babakwani kero bali gaigo lakini batari sembeo. All right, so igo ntegete tiganda ngiri mweshimiwa yes Omusike Bworongo atoretere the majority leader. Bwana it's okay. Ni mroja mangana yumbu ihali. Mheshimiwa karibu sana Mugambi Steve. Bia mwana sana. Umate keroro mwenye Orogongo. Igwate banga no mwenye ni mtu wa mkono. Wana keroro muntu bwoko boko. Na boto gukwe barakini egasi yonsi ne yao. Kora nje karibu twariganirie the majority leader. Alafu itangane kana twariganiga. Gekogera umoye goyo no yo naye gwachi gitekegenike. Karibu sana. Abantu bamitombi amole mogogete gabanera mogabana karibu ibenone yawo nyaribarire yawo ondetanya gokogosa no tora munayo mugabana uri uko igubo benga gwachire ibeno boire tigagenda merotisi gosamero bwembe igoda ekeneosi igaiganka abantu baminto tari boigo oyo ko igubo bakoreki nto mugabana no tora mega yago botuko mugaso amatukonsi igo titajukwana mangana mange gomba tomagoko asogwancha gocha omoyegoyo bogosangirio mwaka aigase wodi yeto yeibeno nande miyamono gabana achiri abana 1000 ibago somi gwari nyabisabo graduation ne karo weekend na ndo choicho yogwate kateke tinta tikukwana mangana mange kyara gotereni rida ya nega igai na magoso bono torosi enkobia ya moibere sato tokarabise rida moibere sato rida moracha karibu. Your Excellency, the Governor, abantu baibeno, kero mondongo bakwani mbiyamore. Happy New Year. Happy New Year. Nyasaba seni. Tigangire ribagerike nsikegesa n'abantu baibeno bonsi ngarikaba heshimiwa ba MCA bali bachagaiga. Tafadhali. Sababu tuko live, wale ma MCA wote wamekuja, tafadhali naomba muje mbele. Ili msalimie watu wa Ibeno wajue mmefika. Na abantu bane bali mu Aruba Central because it's just adjacent. Karibu sana. Abantu baibeno abana baheshimiwa ba MCA, karibu. Tuko live pia, naambiwa Minto FM tunasikiza, tuko live kabisa. Mheshimiwa Malaki, naomba mtembee kwa haraka sababu gavana naondoka. Naomba muje. Huyu amekuja anaitwa Richmond, mheshimiwa kutoka Bogeka. Salimia wananchi. Yes. Abantu baminto waibenongo bakwani mbiyamore. Oyo kwana akoro manyekane tinga manani Richmond ayori endo moge tutu namba yemo na endo moge kanamba yemo. Haris naru avante bikingo chagaiga mbama ga yo mwako mulimu ayancheranire.
bantu baminto yinto ngo batebya so mwako yetu achakire ngo basaba mutobekera amasabo se serikali yetu ye county abanyabitina bari baroro batige bitina bachamo rigera tokorega asino mugabana witu kende nkeyo kirasi nyekere toramo ntuto akire chikure kere to akire tuchikura ntu ate tuchikura ibitina bari baminta abana moko go bakonya go kamari go etago eto mwako rino era boni gatika bache tobege ntekemo rigera tonyara go konya abantu baitombiye muno. Asante sana. Sasa balimo gochi gukwana gakimukwaniriye ta toye governor libaga tukwaniri oyo igakoro ko Helen Nyamoita Misat aka Nyans Jordan na UPA ase county bali bonsi bare no barema nintemba tenerete. Asante Mheshimiwa Michael. Abantu baminto baibe no happy new year. Jino Mheshimiwa Michael Musetumali omuigorwa oibe no ward omeneta no barema asenye njogaba na Simbarati aroche ngambu ya mulendera barema 45 years. Njeni ncholia amulegete taramwe moyo nyankororere 500 meters from here arankonya ndaita gotoya baita. Ugeuke hivi muangalie kamera tafadhali, naambiwa. Asamareta ngoro kudamaris Nyanchoka special elect Kisii County. Nchaurene party ya UPA party. Asante. Karen. Nyambane Fanis nominated by ODM. Happy New Year. Asamareta ngoro kulilian Nyakari Sandana nominated by ODM. Happy New Year. Kengwanzo. Monontia taiyo. Jeno Mheshimiwa Richard Rotara na Arure wa Singishu na onde ni kati ya ito ya ODM. Asanteni. Biomono. Asamareta nkoroku Karen Magara Omo MCO Mochora se County Assembly ya Kisii. A message yane wochi ase abaraibaito including the MCAs tosikane toralie obo mabuo musi ko bwamono omorembe ekiagera na abantu baito baranyore amagendero tisegi njiriwe chigotokonya na kero monto na choretu asega sere specific so nto basa ku overstep egasi yomo governor go so MCA overstep egasi yomo MP kero monto nabo egasi aye mbiamono nabaga nerio mwako muya nane nyasaba sesen Biamono sana abantu baibe no biamono mwesi biamono nchino mwando korko Victor omo MCA chari yana na letre ama kisalamu korwa saba babonchari na aroliye abantu baibe no mwanje Simbarati na abantu babonchari banje Simbarati biamono sana Biamono sana. Asamareta ngoro kwa pito tachia Nyororo igondo mu MCA bwe gode korkunga monyerero 19 taite koriri bageri ko baganirio mwako muya obwate bisyo biamono Kenya sabose. Biamono God is good all the time. Asamareta ngoro kumalak Matara Omo MCO ward in thank you. Happy New Year. Biamono Asamareta na tewa ngoro kumalak Matara Omo MCO kiamo kama ward a neighbor ya Ibeno na nabatakeire Happy New Year full of God's blessings. Thank you. Abantu bakiamu kama mukwani gana ndarore. Biamono. Happy New Year. Asamareta Mheshimiwa Shem Kurubirongo ward nerere ngumbuga aliko etaiga igongo baganirio mwako muyomuye nyasanya ariko bamuna inumbiamana. Asante. Abantu bake omumora bas naije Peter Moindi MCA Kiambu ward naambe ngosa second term
asaba bose bintu gisiniaga nande nanyore getari gegweta nkabogoria bobe nakora. Thank you so much. Aya BS Samarieta Anguru Jacobo Noyo Baraka Igonde Edubu Speaker Kisii County Assembly Moko Manchiramba Kanuli Mwako Muli 2024 Obuata Masini Nyasaye Nande Boy Goto Sabari Walibo Sumo Ikomo Boso Mwako 2023 Nyasaye Igorere Omwako 2021 Egera Tokera Nijitaya Monto toba sa chako mwakoyo ko bwate nyanda mamu slivero creo mont nyasa na mate taranta ya ene creo kiria gokora creo ya moito toke ya michita yeso mwako 2024 como ba soete na basa binya sawa bere toigwane 2024 nyasa sini. Thank you. Asante sana abantu baibe no mbiyamole na ande mbiyamole kwani ngogava na igarenga na otramo mbiyamono inchengo chikubatakero mwako muyomuya lakini ntara ikaransa. Governor, you'll allow me to do this. Abana mbali mwara bate nagane chibag wali simbarati no monginoye ba chibag wachere skuru mwabarora manyango montonaro munyabitino yomo ai chibag esa ulichirikire simbarati gombuya. Bwana Waziri Machogu, sisi tunakuonya kama Wakisii, wachana na watoto wetu. Awachane na nini? Kama umeanza kuchukua hiyo tabia ya kuanza kuonya watoto wetu eti wasibebe zile bagi, tukutane kotini useme mbona wanabeba bagi zingine zimeandikwa Safaricom, zimeandikwa majina yake, kwani bagi ya Simbarati ni makosa? Ni makosa. Kwa hivyo waziri, wewe nakuonya uachane na hizo bagi. Kama wezi wachana, tukutane kotini. Asanti, Mungu awabariki. Omwako muyomuya biyamono omo majority leader oyo mate na bwata chinguru chyo kwa na njetimbu ati wana senjere yulende unakuwa na igo ekoraki mwambia mono sana. Asante sana majority leader. Kwa sasa waje nimkaribishe chagaiga authority chief officers bonsi barega amona ba waziri bonsi barega Bali ande gasia okora ningia sana biase gasia. Your Excellency na bali bonse twachirega wanso mwako moya jasa Marieta Eric Miyenda ndo waziri ya youth na sports ase county government ya Kisii. Uongorangalia waziri wa minto baralia na chief officers moja so wangu. Yes, kama kono gocha bia komanyanga igotore live imbe ya minto famenya kuri Mugusi. Yes. Egesa FM. All right. Alafu na tune Ndizi TV na Engako TV. Engako TV. Legochi Chance Picture Online. Yes, thank you so much. Asante sana. Na tebe bunga ibali kumwata temorore omugaba bonsi bwa intugo chaiga bwana mubeka sengoli tukago chaiga mwakubalie wakaribia huko nimeambiwa hivyo bali bado korali nyigwete moko na chago chigeti mwakubalie waingie kwa uwanja. Hebu ya bale, asante sana. Thank you. Karibu sana. Jasa Marieta Daniel Yondavu Nyakundi usedisi Yondavu yondo mwasiri wejisembi ase county ya Kisii. Biyamona abantu baminto asogocha wako mwako yo kwa heri. Your Excellency biyamono asogwanjira na bochagaiga yongoro kunyali bali masaba. Biyamono, thank you so much. Happy New Year. Chenkoro kwa Ronald Nyakweba kwa South Mugrango ndo mwaziri wa afya. Mwaziri Medical Services, Public Health, County ya Kisii. Biyamono aba onyaribari masaba asogo jaso bonge nyasaba seni mwakoyo tokorega asiamo tunyara komesi gusi inseyo burayo buya bomba baba no twangete Paul Simba Arati nyasaba seni Abantu baibe nombi amore. Happy New Year. Nche nkoro kwa Robert Ombasa, Nche Acting County Secretary
and Head of Public Service. Allow me to recognize the presence of our County Public Service Board Chair, Mr. Elijah Obebo. Alafu Munga Ntere Mheshimiwa Mokoronararia mrefu ngayare Akora Asante. All right. Thank you. Asante sana mawaziri, kasingia sana. Thank you so much. God bless you so much. Biamano sana. Wano gaba nago ntebiga takunyara kubakwira abantu bale gali ata itabarorega. Mwesi. Kuchege sibwa. Mbona sikaboti. Kuchege kuna gaba nasabiri. Haya, tafadhali msome mpaka hapa. Moja mosia. Ndio. Chikocha bwangu imwe karansa sana bwangu lindo. Yes. Chitake kaiga egere abana tebanga batakira bakwanire iga. Aja kuri kuchiara ga go strain. Ata tabarigire iga. Wasenya kundia tu hapo. Karanza bwana. Hapo. Karanza. That's good. Haya. That's karanza. Iko abumbi ya igo. Asante sana. All right. Bon abantu bose kabisa utabasiko tenena asama skani biemano sana. Asante sana byeke mu mancho motigarali igo tobu amuganda bwa abantu igo chire bocha yo moske Steve Arika asomogene na the first lady kwamboka arati baregaiga amona abagambi regaiga ngai the chairman service board ngayari kora nchugo chagaiga tukumanye karatogo kwania lakini asobono imwe karanse kamuranje mwe karanse kwa sababu ya watu wako huko nyuma karanse kabisa kamuranje asama experience bimbi ya mwana sana. Asante sana mheshimiwa Kenani kora nche na bogocha mheshimiwa Kenani nchugocha mheshimiwa nchugo chagaiga chairman service board nchugo chagaiga samaskani barambia mono wano omugako yone rowe tuoni entambe kabisa dakaya abantu baminto nkwani gambu ya mole abanyali bali baminto ya mole na njera tebe ya bono gabana asokoreta so de yo ko igoro mwaka nya turago mata banyali bali mbana rete ko ngaki anya chae emechia so yosu no ya kabeira ndai weto moto yo bona ro ko abantu chibesa ngamba ina omoto naro tagete ngafangiso ni eteba ngaki moko matebia kaba nagendera ko chagaiga tade chureke sikuiki koko kora bura chikwaye icheto chirenjara togoza ko chikore uniform inkiga ko garomo untoyo omare utaete kusaria lakini ya magoso traba so ko bekerega ko na kwa mobereka iko na kwa bereka bantaba iko mbokwa na buna eseneta ya kisi na ade kwa na buna activity governor ya ebitina bike ba aba MCM panchira ko kolega siragaban ba take ko murwani chinchira chios aba to twate ga wana ruani gwe tigato bakanya ba saitani aba baragia ba koreki batige. Asante sana omoiso kaba na baso ko kora corruption o di bwana nge count wahali ye tache pa bi gaba na kabisa abantu baito banyore ngento bakoria nari to baza kuwa pasta na saba moto de yoko ko sana itu rotule biya bora net ko ngenderera lakini abaisha tikabasike gaba na
Aina ya tadi ya sana minto kakinto. Abaishi para vya bose. Alright, tumia mano mugambi asante. Wana oyoga iga koro kuona ere chairman ya service board Yes, chairman service board karibu sana. Thank you very much, Your Excellency. Abanyari bari mbuyamore. Nyantura go mbuyere. Esa marieta njenelija. Obego korunyari bari jachega. Injo munyakerogo o public service board. Bone mere monere itonga kimoy go tabanyari bari. Bogo Mheshimiwa Simba Tarabuya amboka ngombu kende tikeni roje nesa zeko nyaokoraki eko nyakuoga mbuya mono. Thank you. Asante sana vyeki asante sana mwachomo tegera lima ekera bauti geje gose mwakana ekera bauti geje ekera bauti kiegesa ekera bauti geje ekera bauti kimbia baraka ekera bauti kuche ekera bauti gaibali ekera bauti gaikire ke all right ekinga ikire ekera bauti gaikire okay mheshimiwa kana njuga mheshimiwa manani njuga kena njuga mheshimiwa oyo nero mugambio ito naende mwa mochoka takorogera kini njisanet kwa next time moja koranga kimoko mokora karibu sana Abaminto na abakwani nimbiyamore. Happy New Year. Na vero no mo kaso ko vai ana inwe. Sei tu sa gu nyondo mo ego tu no ko kerigo kenacha wai kire sei to kenani. Gavano ito na all protocols observed biamono. Integente ne kemo yukango kwana. Na nenta geto te rebuya. Eke mo yukango kwana nana kieke. Ntuaete mogambi simba chikura. Tuamoeba chikura. Mono lenda nya tuamoeba chikura wete tuamoeta kolegas. Ntuamoete wachikura na chisegi. Okana. Tuakani eko erona uchibosio. Abantu baminto kabamo tokolemeremo tonyora magenderero. Tianti gawe kiara gavana wetu komunokali salari samoya. Ya sabe seseni mwako ya to seseni tuensi amagendero ato kenyali balicha. Ekeramba uti ekerbon ke bagi ko ke sumo chunyantrago o kianyorang abantu bai chilense kegima awaga nyete kororanga ngakiga banagocha amma joni na amnyoka kichinga kibuka banalegocha kana ateba fanya fucho tuone abwa banalia bimwane bike byaba na biro bibimuge tiamato byaba bikominyokania byaba bikominyokania byatangiru maega kurende kero ka banachi kurikani go byaba bigurika bosibura ye byaba bikore bukipagi ejari kiresi mbarati abwa bunali bono bagendera kagabo asomo tindi uyore ngoteba abande bateba nere nigaba okokuwa nalinganeri woikeke nchiri oteba okaribisha omwaka 24 abantu bono niga abamsi baba bakoregwa mabaga abo baba bagokuona mabanga mange weikabanya ko baba kwagendera mwibirania niga ba okorigie kiramba utise kiarenge egiego nyago saka mangana ngora kianyara ko bake ko hewa liba giateba Yesu tori abantu baegeje ko kiagende nkayae egere kiramba utikiane ngasomo chunyanturago yokiarenge tarikia ya mokia nyoranga nonye mbali bakorosi gento kirie kerorero bateba ngaboika batige geko gero mugabana ngojara saya igambata getibo nyeri aigana ni basaba ngabakaka bali bakagenda sekeroro mosi simbarati oretiro barabula saya iga abwase nyomba isane moyo mugusi yatego kana bonsi ganu baika baikaransa bateba goiko mugambio yagambe nabali bonde basi bali kenya koire menjibi nyinyero igoro abanyanyimbo nigo bari ngoro n'abantu bonsi abwase banjera
Nyasaye onye na bari bose bakobwaterana bari gari ngomocho na ni gago chori me biyo que creo na linga so va kuona wo tiri na bekase que tiri ya kenya antro e kora wana mo MC esti wa ni ko ye ga ko ra to bora wo bon ni tu ko ya ni go to go chengre ta ke me yo na wana mbatike mala baba go choro asa bara iwe chi yo kionsi baba otenga simbare ni ta ko buwa mono oyo ne era musori tu anyoro ra tu ambo kimu na intu aba go sigo tikana ni tori amana ga kira yo ka Boni onage la wika nyantraga abangi na bo si bari molito ni go te bange kera bara nyoro mwana ni go bara mono ke simbalati Oigo lito ko nyero ni go ria kwano ni mori oka ori okonya ko kweke ondo ko ngakero kendi chipagi chiaru chiri kire simbalati ni gara bwe kiara ngasi kerege tukina tago sikere Sugete na boyo bali ba waka chifito na boyo na bali waka chikana ni go chikubwa de simbalati abu no moye musie no alenge na ni gari gani aba ni go ba go te bangu bongo roke mi choro mofuko Ramba wote kiarura subotu kibu ye kiari yo mochinya sai ya kile nana gora ya bere Abuni ke soto koraki ego mwatanga ketena ache ara te gavana to kwani abantu banito biyamore Your Excellency Simba Boronge mbiyore tata bana na iwe nane yemo ebagi okonyora chirikirwa marieta mbalimbali abana baito bagochire sukuru oyo okorete echechenechi ati baba bori akiamwogo nakerore abantu bamito ase eng'encho egavana yaito ekomioka ase ekomioka gochia igo nataka bono tomwariganie esimba yaito achiche iga anoge na intwe nabemusie baito oyo nerere president ye county yaito mwamasikani ting'arika miyamono asoko mwamasikani gosirwariko muntu nainche noonda atokwariganie gavana yaito kabisa erinde eriacha atokwanere nainde orio konya komoire ekiara yagagenda ase babanyareta atiete miyamono Biamono gavana ga kinko gosaba otaracha iga abangina bange batete gotera ba Kristo matera bulete obangari tuko chikwa Jos chikoterere asega iga nabangina bali bechi nyongo no konsengori gavana sincho kogenda ibintu twatigire inchira itosogete nga kitokoba igogo kwana otomenteri tukulinde bache baragwitateni lakini otaracha nara wante bigwato gotera gokega kora bekango DJ asante madije chichi wangambaye dili yato irenzi yake yapiga na simba bwarati no mugambi agabyuti gabanapiga na simba bwarati heye ni simba yaito baba ati no muyare mito ati nato konye gati karo mugambi ragambe rusi ati muyare tautu muya ati mbuyore tata yembuyore ati mbuyore simba yembuyore osongo yaito ati noye konye osongo yaito ati noye konye Kingo kwebe basi tengira Peikombu kanji kingo kwebe basi tengira Basi tiri babo mosongo waba Kiji kingo kweba kere nikali moigo baba Onye kiri yato Tujengero mwaka simba jengero mwaka Tujengero mwaka tata jengera Tujengero aito Baba
Kaya no mogo asimba numiyoe egare kaya atina tokonye ege biutiri gabana ita tokana asemo songe kaundi ita tanoto chande age tige asimba erinda tokonye ita ya muzongo ara ati muyare ati nato Michael Hecho ayu dilo muyole gati simbo minto muyole baba Nomuya, ati nomuya, simbo miyotengelato. Nomuya, aki nomuya, simbo muya, baba nomuya. Abahambi benze ya Kenya, tiga na simba barati. Asante Maria, asante sana. Sagero ga kitinda timo manengo mwaka no moyo chakire. Inchwange timweli asini ne dekemu. Sagero ne gudu yao. Njugo chamuka na psomo gani. Ragira Babji wango iga aya moko bastandi baiga iga kero muga na gukora iga bari bagatera yunga tena ga mugo kegera embrango tuere enkobie ya moi dice to vekere con questa ya si fa ta wakati kobi aya Thank you so much. Karibu sana. Your Excellency Simba Arati. 1 2. Unanisikia kweli? Nipe mic. Aya. Hii kitu inafanya kazi kweli? Okay. Aya. Nyantrago hoye. Nyantrago hoye. Onye turuche ni bekango ko boko iguraganda rose no omole. Okay. Mbia mono. Happy New Year. Happy New Year. Abantu wami ntombia mole. Moko nganchira senge nchembra ya tosikire sana. Ngire itaika ibere chyoka. Barabibali inu isaransansi ga kibali bama na libara barole so wanje kwa ino no enaba eseji tenchi na liba ko barro ko maiga aiga sabana obwate te chibag igao thank you abangi ni malimbi ya mono bagaka bali alia abangwana bali isaransa na liba maiga baratorole please mbi ya mono abana abaliga baisaransense abaga please. Tutaeka isato chokan koira. Aya. Ntagete ngireli bageli lyabene kuseno omule. Abanyali ba nomule. Nomule. Mbia mono. Steve Mheshimiwa Steve Walika. Tuko wakira mbia mono sana omayete kwagerere mpaka umugusi twansire kuimanya nkitole Mheshimiwa Steve mbia mono esega sengia mwanje to mheshimiwa ino no montomyale oyo no montomya Steve gendrane gasieyo unerego mbia mono sana Toraro sagonjanda ondenga abana bajiri batu baisomega iga abagaka abagotu kirege ndota getege no lakini mbia mona no montombia taitengire bageri digiya ngakire abantu baito bons mbatakiro mwakomya bwa magenderero amaya mnatoko enda gochimoto enarulero mambia ali nyagitali yeto ya level 5 abantu mbale babwatu gitubagendenka
omwaka omugima baberere nyagitari batabwate kibesa abantu karibu 70 negento igo baliko nyamubwata barwere nyagitari babenyire metinye 3 metinye 5 mpaka omwaka muntu narengororo bwato getungagende lakini ebile kamusinya ngocha balenka maambi n'aba bwatoka yendo yakabere umweshimiwa arika ndati ko bakirambia muno kyagera etowoja twakora emekutano tutari kunyura abana n'abana nabo oburuti bw'igoro buri obwabo rero narorera abana babo kyesa mwinariki bouncing what castles binde mwanya ko biroraga arika mbia mono esega asengia narorere akorekanire mwinari abana mbali gati yaito abana mbaro abayibuli ntagete montevi mogane tinge abana bayino kibali babulire bitabo kye school molineke maene bono ndate kuboli onde bwensi ogokana ireji bag toko enda lendo rosi chiago obeke ebicha yago se ya ruto otoletere bose na berego ekiero nye chiana chikoboge chikokorra ekiondo ko kyagwaita toko lete ya gorende nalia maberera ragenda nalia inse abandi naigura abana mbaro gete bataraye kujibagi abonzi bagosoka ku nyomba ko bandi jibagi abana bagende skuru bagende kibarange skuru omwana naboko bwata kwabugoliye bagi waika geita kwanye gachororo nande gogosoka kwabugoli nali barayigubobe omwako yo muye tutaite ndamwamu egendense ndamwamu patwalire ndamwamu matuka mangi tekonyara batukonya abasaye bakorere form 4 bakorere university no abalisco kange yendo tokorengereri ngaki abana aba bakogenda ki college ngaki bakonywa kigasi na chitenkanyore county ke kamugete lakini nyasaye nomuya twansire kororo yaroke obukurumi bwale ngororo onye muigwete ebikuro biro ebikuro korukere kona nga Simba taraka na pending bills Simba yendo keyo bawo kura nesenge ncho nabatacherense mwanchemba tacherense pasta ngwa kwanaga nga nkonge ekwango moyo konywani nkonge take lakini bono ngo kongande kubwana ne chuma okomoleka korokumbo karandeki komolekande amaliogo anyagitari ngotumia milioni 30 mpaka milioni 40 emetenye 3 aika nyagitari amaliogo naro maliogo ayiba imukire ebako ibakuru nyagitari bayira chikiri ne kicyabo lakini ndatemba tebi omwako yo muya ebindo bikonge na tebire njebuye ko monyene ninche nkofuatilia malio orugesu strogoro mpaka bogirango mati boge tutu mpaka bobasi chinyagitari amalio kera emetinye 3 milioni 40 lakini ogende malio watakoreski taiyo lakini chikiri ni kichire isiko chinyagitari malio no akoreski no ale ebinte bras mabiere yendo kyagatatu abantu bamintu ntwarwete embegu ya maua abanyari bali ngo sumeka balenga amauga amangi tokarwe embegu eliye kaendese kinasari engo saba abantu bamintu bali mo sumeka amauga mugendese kinasari kiri monyole amauga nabwateligo liligiya amatukaya mono igento kyomoelyo abantu mbali bakoro ku DCC, and I want to call upon our
district deputy commissioners, tafadhali, don't intimidate the chiefs so much that bursaries chiefs hawezi saidia. Tunasema chief hawaendi kupeana bursaries. Chiefs wanasaidia kuona kwamba hizo bursaries zimetolewa kwa sababu wanajua watu. Kwa hivyo stop intimidating the chiefs. Our chiefs ni watoto wetu hapa. Wewe DCC umetoka nje kuja shirikiana na chiefs, wacha kuintimidate wao, ni wafanyakazi wa serikali. Kwa hivyo mimi nimesema kwamba bursary tutaipeana. Wakati ule mwingine tulifanya makosa kuita watu wote pamoja tu kutafuta wale ambao walikuwa na hitaji zaidi, lakini round hii tutahakisha mayatima na maskini sana wanafaidika na basari ambayo tutapeana kuanzia wiki hii mpya. Na nauliza tafadhali abantu waminto na ekobwate tigoli utabwate akoleki atware mo wancha boigo igo abantu baito bakora ku CHPs, community health promoters, abantu bane kurobis chief mbatokonye kortoroselia abantu kurekenyoro ekera omonto yo mo community policing, not community promoter. Atenenete chifamili 100 onye kobwate mechandeme nene morole ali keri atali agonse torowo sabana abuntu bae basari even ward kire ward na nyete chimiro ni sana abana bakonyole basari around ye na abana ba form 2 form 3 na form 4 bono higa waikomo ali bomotinyi nkwaenda natoa abana ba form 1 na VCT na bakonyora igonto bwate chimiro ni sano kire ward esenge njona nabo kire nebintu bilokoleka no mweshimiwa eno arika nanje natebire bono nkoro sinde egento kelika nkoro kulibina ne chigosoli chinde naende toja uchikolera gaiga ibeno naende twanyora ne soda twanywa mo wanja boigo tokolere ya nyali ba tokolere ibeno bo ba tokolere gosenya mache nyari bogetu tokolere no emarani bogirango tokolere nyamarambe bo machoge tokolere no eno gembo bo ncha tokolere no ensunika mo wanja boigo aiga nyantrago no tokorosi ntaito goteba omuliro monene pi ogocha gotumeka nyanze ngima ekorokwa 55 megawatts koruo somo gaso igo chigasi ngotoka chire nyantrogo no tubwato bulmo bwate bubasi wakabwata nyaribari heka 800 eka 200 twasokiri kirosi omuliro koruo somo gaso igonya sae kawanja kwanza abanyari bandi no banta batangani moja konyora chigasichi abana bakolega nsiororo na ande tumaye ase chi panel chirikia sola chigo cha kobera inse abantu bakembanchi rubasoime bakole obulemi butaligo kuna chi panel chiri tuiwana ine igo bali mwako ana igoro yetaoni ye nabera abasogokina ebwe no nyenkeroke nkobwere nonya ne suneka esengencho yegasi gocha gotoka gaiga igo moto sabero mwako yo muya torole gosinya sae na tokonye kokore gasi yo chi project inkenta getokwana chipara chetu nimaete chabere chimbe amaliogi moi wete amange na amaliogi y'abantu bangwakanu chipara chiembe ochitale ngororo around ye na decidiri etubwate contract yemo iga nyali bali chache na ande togatwale yende
Nyalibali Masaba kere constituency ngakiteyo tocha waka n'abantu kibesa chiembeo manyange paranero re kurunga Simbarati road Simbarati Nyantrago road mwanya konyorora mwanya korore paleyo lakini abantu bande badenge pale Simbaka na nerororo mugane tinga kane paleyo ekera abantu barosi nanguru Nyalibali mbaka nesengenyo n'abanyalibali abayibi mbaba abanyalibali mbaba basi mbaba bantu kiaba n'abayibi Nyalibali nyuwete ngaino bogimambo kongeti no amavuta na mentete takongeti obogimambo kongeta eke maene president rutangoto kaiga mumatengo bogima bwa kongire mubwate eke maene igoto mutengo bogima bwa kongire ndokieke bwa kongire nga oe chae njamenta chae temente tigendo kia menta ne dora edora yalinge 120 ya chire 160 ne chae te toko nyoni alia ese kibesa che dora bono eshiringi kagwa na kimwanyora nga kibesa nke kyakire se bonus taringa echae yababuya yabere obogima bwa kongire echae njamento amabuta ya akeire yaya abantu baminto January yabeire abana bagende skuru abana mwana tabasa gotigaranka ibeno kire word onyo mwana ka gotigaranka umera omweshimiwa ino omwMCA torrego sento ira abana bonsi skuru abangina no mole ntoyiweta manganayo basachambalema abasachambalema ebirongo no mole inyuweta omuntu nango bakana moche function ye onye ga koleta kibesa kali lakini tababeka ngaba echanga mwatera mwamotera mukanie motebye serikali ye Simba ngao nga Simba na batoko murusi obisto mwimbichi aba MCA ba mwimbichi onye bago sinywa ngano ene sumu na babako mubekera washindo katika jina la nani kaki inki mokolengera ngamome mogotikana nje kaki ninkano ene myako 60 mna omwe kilo 60 mo wanja ngikoro na nchendora abachokoro na mwaro rira abachokoro mo wonsa werani kaki abantu bamite esegere motune enkong lakini omwakoyo pasa mna kwarandi na ayire rero echuma nkobande echume enkong taitentikire gagwe abantu aminto munganchire minyoke function yendere Nyalibali Masaba imanye gukorera Nyamira gali keroka tiganda rasa oko mbalenga karategera ni maete tie keninge manyete eke nganse nganogo sera ndasere mpaka mutuko saa 3 aiga dinginyolete elio mwere kerutu alenge gaiga turuete saa 3 ya mutuka tigante veiga tigandra sama oko mbalenga mwonsabirani omwako omulya nyale ko bwesegi eli ele mutuya tigandra soko boko igoroiga mule tayari abanyalibali mule tayari mbia mono Nyasaye awe nainwe. Thank you so much. Asante sana Your Excellency. Nga ichingo bichire chia gavana ito ngora akarmal pepe sagera go chiki gavana ko reju ko ingoro gavana. Monturare go ko sagero gawa te banga there is no way ara runya bira
aige Kisii naende Machetonye Simbarati. Ituko ya Simbarati. Ituko ya Simbarati. Oya nelembuya. Simboya nelembuya. Mana simboya nelembuya. DJ engote bugunga na kolera magosa yamu. Nacha na mwane. Mugane tawa kuwani. Eke maena inchuga ayo Urabasomi yero mukungu. Tako bakwani dareke yamo. Abantu baminto bari na kusiengi mabiamone. Biamone naende. Anko kwa kwamboka Simba o Morugi wa Simbarati. Mwangani ganire. Imone no mogoko. Biamono na saba nainwe. Happy New Year. Happy New Year. As from today, any lady who is going to give birth and name after Simba Arati, I will give 10,000. Biamono na saba sisini. Mwingia deva. Aba jinadaba ngeni mule. Nganchirente bega. Wansira Jumatatu. Chineti chiri aba obisa ba Marira Control Ministry ya Health. Nkoena na tole chineti isato kirumuchi. Chineti chigaki. Mo chibeka mugondo. No enti chingo tu mo beka mugondo kyara chibwate iligo liligo diri ne chiumbu. Igo ntaetemba sabigo konyole net elchiri chinkoro chisambe. Tuiwana ine. Iremono. Tatentikira sagero nyuwe mutaito musikiga. Era se matokotera ligavana. Ane mamba. DJ.